I posljedno došlo na video. U današnjem videu sam odlučio da vam pokažem kako možete vrlo jednostavno i lako da uklonite reklame na Spotify bez da kupujete Spotify Premium i tako nešto. Sada bilo bi možda neka, će reći, lakše da uzmemo samo Spotify Premium i to je to. Možemo još preuzimat muziku, ali uglavnom mi koji ne želimo da plaćamo to mjesečno, koji ne želimo da imamo obavezu i da nam izlazi iz džepa svaki put po 5-10 dolara koliko već Spotify Premium, mi želimo da sve radimo free, tako i da skidamo igrice i sve to, ali danas nije tema igrice, danas je tema Spotify. Ali prije nego što nastavimo sa videom, želim da vam se zahvalim na ogromnoj podršci na prošlom videu. Hvala vam puno. Znači, idete prvo na vaš pretraživač, u mom slučaju Opera, i kucate spicify.app. I onda ćete doći na ovakav sajt. Sada, šta vi ovdje trebate, vidite ovdje interesantno, vidite ovdje možete mijenjati teme, možete i samim po tim naštimavati vaš Spotify kako vam šta odgovara. Uglavnom, prišćete ovo install now. Sad se pitate vjerojatno, a šta je sada ovo, gdje se ovdje instalirava? Ovo je malo opet drugačije nego što vi mislite. Idete na ovaj prvi za PowerShell. I pritišćete ovo ovdje da kopirate tekst. Kada ste kopirali, ovdje će vam se pojaviti kvačica. I onda ovdje možete ovo zatvoriti bez problema. I kucate u pretraživač vaš na računar PowerShell. I samo to kopirate u PowerShell i pritisnete Enter. Pošto u mene je preuzeto, ali nije preuzeto na ovom stranku gdje snimam zapravo. Tačkat ćemo i ovdje će vam se sve ispisati šta se radi trenutno. I upalit će u Spotify. Možda čak trebam i ugasiti, ne znam ni ja. Uglavnom mi idemo nastaviti čekat. Ovo će potrajati malo duže. I evo ga, sada je restartovalo Spotify. I evo vidite, sad je promijenilo boju. Pošto ja već imam ovo instalirano, zato mi je dobilo i ovako. Evo uglavnom, sad idete na Marketplace. Uglavnom, ovdje tražite Adblock. What? Je to? Adblock nije ovdje, onda znači. Onda idete ovdje, evo ga, u Extensions i ovdje pritisnete Adblock i sam pritisnete ovo. I onda će vam iskočiti ovo da vam se instaliralo i Reload Now. I sada ste 100% sigurni da neće imati reklama. Ja vam garantujem, ovo koristim i stvarno radi. Nije da vas, ne vas lagao. Uglavnom, i ovdje možete naravno raditi sve šta želite, imate dosta opcija. Evo, uzet ćemo naprijed teme, da vidimo šta ima sve. Uglavnom možete instalirati šta želite i kako želite. Uglavnom, to je to što se tiče ovoga videa. Nadam se da se ovaj video svidio. Ako jeste, ostavite like, podijelite s drugima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav!